mundu ambendi amina mundu wakeli mundu mukawi kithito yo bandaka leo mutaiya asifiwe Yesu Kristo ndaka leo kuoneka nini zini mwezi mbaye andu maisilaeli na nimbaye zitengete muno na mbaye ila ziba ila ingi ona makatabu aninga ima ikatwane andu manza mambaye ziba ingi lakini mimi awisi ndio kipinda za Mose before Mose abike kama umaba na mathesa otwa masista moyo ko yuta atwaye mukanani asuno mama yebo mama kata motwawa mukanani usuesiwe okweka undumwe amunengiana kemeana atatu. Praise the Lord. Aya mwana kyosu ambe weta wa Eli atwaye wa omukanani lakini mukanani unu nengwa ndaiya asifiwe Yesu Kristo. Amen. Ngewa yake wasebinda ngewa yake ni fani nendo kwa muno ebuko ni dha mwambililo kilingu cha 38 kwa ilio yuta endia osea mwanae mundu muka weta wa Tamali nondo amekwa yake owawa na kwa na mituwe ebinda liu nikanda sito dha Eli dhikathele mundu mukaone wa inherit ya wani ni mwinae nikenda mwinae masia mwanosu akawetani wanao na Eli na etheti wendi ndewetani wana o amozeli aye wetani wana ethe nikenda mali ethe ekata amesie na nende na kiusu akendo twa mundu mukongi asiasiana siao siake are we together lakini usu weta wa Onani second born onaketho ana mekwa owawa ningai na yu baitele kakatatu yu kenda kamutwae yu ta leo kanenga aleo ukanenga Tamali alea ndo anoni mundu moko emwa muthuku first born ndai second born ndai shindwe asia uni pepo anono mwana ona wewe utiele nje munenga mundu mukawe ba eyo mundu mukosu ni mukuyeni au memeana no kamuzi nakalata ndiwa nimewe kangwa makeke yangwa labda ya black akamaleka ni chao ni ndiwa himo nomwe ona kalaka mwana ke weka ilo mutwa kanda kasewa mwana nizi binda ziu tena mwana wendu kindo wendi wa wendu chao umekoteme bata please ndoka ende omuntu kobana goma na mubata wa mwemi undu yoba noende kumanisa bata wao wake taka mozo kama na yuba ndo tetheuka kumundu mukandona kalasti bontikala anjelo kanengwa kwa kana njelo nengwa kwa ni kenda tutosane neki dheuta nengete neki my father in law tanengete kumundu mugozu kaondo nekie osa eyulivya ukata chao telwala na kwa manano la mundu weta wa yuta amana wete lwala muka waketi muku enda kuitethia athietethia na ya ndena mpesa yune kata amuti yangu atilo ndata yake na mubuko wao wake nazi aneno gete ngotoma mbeza ngunenge izo ambeka la jao ambeka lazio aikwata nathi amandho ndekuoneka kuwe iti na wamikenda kwawa kuombe uwi mundu makandi wati mwito waoneka ndeozia yuta manani wako ategwa mundu la wina bahati mbaya ya kuoa watoto wake wakati umefika wa kumuoa nje wakati kuoa ni yuta na ndomandwa hasia mundu la wanenge ngwati loyini wethe wasiana ziba yuta manani sio siake unduzu o mundu lwele kwekwa sema shindwe lakini umetendeka na maandiko ya Mungu yameandikwa hapo ili tusome na tuelewe. So the question is mundu muka onekie ekithitonike na niki uweta niwe kati wa andu ma Israeli ona kati wa ambaye si Israeli na ana make meta wa velezi na nzela ni mo meta wa siana sia yuta kia alama ake mambe aye ola weta wa Eli Onani na Siela ona madheta wa mayuta alama weta meta wa mayuta ni aele masewe ni muka mwana velezi na nzela. Why is it so? Nondo mundu muka oti mukanani tell your neighbor ni mukanani. Are we together? Yes. Ayatono twa wanandu wange akazoka kwa andu mao mo akatoe wako ebanda thiu kwetho ana mothe maingi atona kuthia ketwikithia elwa tha chao tha numba mbali. Praise the Lord.
kometwa malo yako kotemeta wa thembi aka hake tukithia muthembi mundu chao mundu muka lakini ala weko enda mabinda onthe atwawe musiusu wa Yuta ginya atumia maowe make ase wa muzini weba usu no twaze kana ninzeleke lakini onake Yuta ni chao ninzeleke nunda mnenga mwana wake wetina. Praise the Lord. Na ibu oneka ena kizito cha kwenda kunenga mundu esukoe aneki ondo Ruth neki la watabiwe ni Naomi na endei asia no wherever you go I will go na maana Ruth yona timu Israeli ni Moabi. Praise the Lord. Kula kwenda kuye mese nikenda ake musi na akani ngomupongeza ala on the meze wana kwenda kwa kamisi yao ona zaidi ya hayo mena kwenda kumisi ya madhina maingi tatalama akomani na mundu mkaweba ona saiti nongi musi wiki hata wakike akitotwawa lakini ena kithito kondo wa musi weba usu akao ndhe makatwawa ni ya umeme kithito labda mate kendo labda abine lakini mundu mene chao kithito mundu mkozwe na itumi siondesi ya kumisi ya mtoa noni weba usu nikenda etai wata mundu mkaweba lakini ningui wa uya nondo maibinda ze ndungu wa ondo nganyao waile kana ondo nganyao tona kana ondo nganyao kwa muka wao wake ndumbe ka ondo nganganya weka achao weka wa ndoko ukandoa kulanga nganganya weka hata utwawa utesi ondo mekala nasia mundu mkombo na aya kithito aya netumisia uthi lakini ndai kata na ndena kana ondo waze ni single mother are we together? She was free. Lakini leo sio kangaini sio na leo toa wakondo kunge enda kwaka isitwa zake mundoni ona musini wa Yuta ona kito seleke usua kwa na thea mume bado nono nengwa ndaya kotea kinito kingi muno na ndikwa sia kweshindwa katika jina la Yesu lakini nondo akila kizito nino nono andikitwa Bibiliani mundu mkawi kizito ni woneka anotaya wa akani muthangasi yake osingelekanyo ya meli utundu tuinaola wathine ekala maoni ma Yesu ngala maoni ma Yesu webwa bwanyane sondela siku ye ikoni no kwatwa ni stress undu kuye ikoni kwingwa sia nano kwa kuikoni kwinomba nene sia nano na waisisia no kwa ngimenda kuibulanya ba maoni ma Yesu na bena kwenda kumaluka na kuya mendele kana meke nesata anganya mendele kana mumile nesata anganya mendele kana manengo nda yata chao tanganya na mawama Yesu madhone kata membroko. Let me tell you bena kutewa tene na tene kondo kala maoni ma Yesu na akandi umuthanga asia muno maoni asu ma Yesu mwekale aya muthia ni wabo maoni ma chao ma Yesu ona kuthelo kwa kuko maoni mao ma Yesu pena ituma mutani sana mwemeu lakini thwe tiboy nichoki utuma wenda kungenda uthi ningo muthanga acio ningi ni momi cia mume meke bathukanyo maoni ma Yesu aka etabobeka ba ati sadhari mwetikela amandiko ani machao ne mawo kananga yeba ebo na ni watutumie mwana wao wake Yesu Kristo atukuengela nyone na kana ni bakezwa na etubitha chao tene na tene etune na be kusilwa kwai kwa lao ndhe magathia ni tha chao tha mwaki ndio muthangasia nginda tuiwete aka teka le imoni ma Yesu Kristo ebinda ziupe mundu akulilie kaya ame kunyumba aome maiba msimeli na Martha me kunyumba aome meva asungiwe wai oto na Yesu Kristo yekabu ekachabu musini usu asa Yesu ndathu kumawe wake ulonengetwa ni asa wende umealange na mwe mathukumete umealange imekidata ni mathukumete mkalilo usu ni wowe kavana ni tuya niwe ni chao ni wo pika kendwe ni ndiba eno kata tokengwa yuni nekete kuiwange wasia manjini ando ni moyo bangete banini makama nati manjini makama ni corruption kwa umena mune matatawa kuona anganya madhizi kanisa ukenda kweli cha makozo ni meba asu na mwakati mozindwa na mathenda mozeo meba wasu ina mwesoba wala basi oko ni maoni ma Yesu ni maoni ma Yesu ngendo twe kanisa ndio muta binyo muna aka mwana yiko temu mesia aka mwana uyu
kote mumesia dhoni hebu Bwana uonekanie in the name of Jesus Christ. Wala basio matabasie ni maoni mao Yesu tabia etu mako wala basio tukazizie ngwasi akalangi tukazizie mabulana mo kana mambala uzimo maoni ma Yesu ndabobe chao weka ba cha mundu mukona ni wa esa wetwa itina wa miaka bakubengilina itone na ubo wao wake sikote songoma wana twina soma kana ipindani zuko ina masile queen aye tusoma ngewaya tamale twina manaka na kwa ina makwini hakuna ningewazao tamale wala kwetela maoni ma Yesu ndapopeka ba nakinda twikenesa. Praise the Lord. Amen.